namipite tuni National Human Rights Commission NHRC in National Highway 2 a kilam thla thailo na thua atha be a hulchil ding hin sei na thu hin sei ding kidein abula pana achai na gia in vet wa in ngai chai kai dibin tipna amasa penin an kinai na hi National Human Rights Commission that 12 September 2025 in Thusu in Boluvin National Highway 2 ki khana thu ahin serious rights violation a umin atha be a investigation nei dingin an het sai na hi ama hon asebe na wa chu Infal Valley adinga lamthla na poimo na pen nele cha ki pulut na hichi lampi thlong National Highway 2 hi ai penin ahin hilai mun hi phat khat le Kangpopi district muna lampi ki khana le phat so ta lampi tinna jingji hi hichi mun hi hi akiti in hichi thu hi atha bia khol hi dingle hichi thu a hi action taken report a hin pi divin het sa na hin nei win hi hichi thu a hi achi salkom 2025 June tarik nga achu asimrasan kiti khanin commission koma complaint file on the bolin chichi commission in hichi le khathot chu tarik som thum October achu anamu win akisayon hi hichi complaint file ki bolin asai be na achun hichi lamhlung hi hoi ta le bitkei chan akilam tha thailo na bana aphat se a lamhlung ki kha jingje in essential commodities ne le cha chule thildang dang nesia ki ngai cha apoimo ho zo si dei bangin akimu theipon chule economic din munjong ichange ham khanin Valley district ho eitong khauwe tin ana sein a hi chule aman ase be kitna achun state government ho jong lamthla na ho boilo le damlabina mepi lamthla hi theina adinga asai jingwang wen tune gain nom ta na kilem thla thei hi la ye tin jong ana sei be kinin aman hi chi lamthla na ho ki chat a dan le aboina thu aseina achun atisa March tarik gate 2024 achu Rimsa medical superintendent ana hi Dr. Yang Khom Mohan chu official escort puma hichilampi thlong achina achu gamgi phai muna ana khamuwa achunga thilsu ana su ho chu civilian so le official so state in ahu zo lo dano mu thein example ana nei na hi alangkhana NHRC in hichithua state authority son athing lauta a lekha hin pi naw dei lo naw thu aphongwin ahin Infal West a superintendent of police in hichtabang thusu hi ana umpuitin September tarikli 2025 achu status report file ana bolchu ahi kitan hi ahin commission chun gamgi phai hi Kangpopi district noya ki khaila hi in hichichung thu a hi ichangei di a ichangei hi zo hiding ahi thu a accuracy le accountability thu do thei dol ta hi ti thu chu ana sei ki ruin hi hichichung thu hi yal khona nei ta in commission en jong a registry ho chu hichi thu a hi district magistrate hi lo le district collector chule superintendent of police Kangpopi ho koma hichi complain hi forward abol divin asai win chule hichi official so hin atha be a athu a khuluwa action taken report haptani sunga hin submit divin thupi anei wen hi chukile NHRC chun hichi thua hi January 4 2026 ka thuki holdo ho josi thlingkele kimkeya hin thalu duwa chule kizamat na le ki hetu na adinga NHRC net portal mancha hi a email a thuthot le bol loading akibol jong le ki entertain bol pi loading in het sa na hin nei ki luin hi achaina kin seinom chu hichilampi National Highway 2 ki kha le ki hon thu a hi centerin eho KUKI jo te yong hongdinga hin seing jeng khat nu chu a hi a hin chi thu a hi nanom kai hon jong adon buduvin National Highway hi kha jong ka kha puwin hongjong ko hong puwin chule achi awa le nom ho jong amo thu a hi ama ho risk a lamthla bol no mole ama ho thu ti a anadon but jingu chu a hi in hichi isei pomowin tunia National Highway 2 a NHRC thupi hin sei naw chan hi sautin hi chan hin chai ta ti ve